رخراوين كالغوري سيستما سوسياليست هاتبون آوا کرن ساز کرن دوی کاری جهب وقتاندن دا زیادتر zarar گیاندن زیادتر تفسیری خودشی بو جبر که لپیش چاوی وان او کسی که نه سوسیالیست بون پیای امپریالیست بون پیای امریکا بون ji çalakiyên di nav navendên xwandinê da bi hevkariya ligeldsaziyên mafên mirovan beref avakirina platform û tevgerên siyasî û li dawiyê Serokatiya Partî Demokratîk Kurdistan Bakur dike. Hemreş Reşû hawterîb li gel bizavên siyasî şeydayê rojnamevanî, ziman û edebiyata Kurdî bûye û li diasporayê berhemên wî yên ji pirtûk, belavûk û kuvaran pêk dihên navnîşanên naskirîn e. خباتي حمراء شاشو براستي بربتشاف هاي وحمراء شاشو دخورتاني خود الربازا خو جياني اشكره كري اتشاو بخبتي من طبعا الخوالي خوجبو كان حمراش يعني درادل كونين يعني لكونو اناسم طبعا كان دين جاردي وما نرجع ودو جان بياوي تشالاك بو شيء باقور طبعا والعين وقتها هم كردستان بقشتي فيها وكنا تويبو طبعا إنسانك ولاد باريس بو كرد برورك بون جبوي تاني كرد بون و كردستاني بون ولات ما كردستاني حسكرن و ريبازا كردستان بارزاني ريبازا كردواري اف هجاي جبوي نقطين أساسية li 11 Şubat sala 1939 li gundê Saqoyê serbqezaya kexteya Bakurê Kurdistanê Hemîd Turanlî ew navê pê hatiye tomarkirin û kêm cara pê bang dikirin û dihê naskirin ji malbat heka naskirî dihê dunyayê. Di navbera salên 1961 û 62 li Enqere dest bi xwandina hiqûqê dike. Li sala 1963 ji sedemên siyasî ji Tirkiye derdikeve û diçe Ewropa. Li pêşiyê digehe Swîsra û paşan arasteya xwe bo Almanya diguhere û ji wê demê ve li Berlîn bi cih dibe. Li kêleka xwandina aborî li Zankuya Berlîn kar, livîn û çalakiyên siyasî û rewşenbîrî di cîhaneka nû ya dûr ji welat dest pê dike. Li vir Berlînê dikarim bes bêjim em pir nêzîkî hevbûn. Lê jiyana xwe يعني جيانا خويا اللي قال جينا خويا ألمان وفي زماني جينا ويا ألمان بو همو لفينين وي وشوينين وي وحتى خوندنا ويجي بمسألة كردايتي هاتبو قريدان إديش بو بيجي نت كاربو خوندنا خو تمام بكت وقتا خود الدمي خود تمام بك بشتي حفت حصالات كاربو خوندنا خويا أبوري الفر تمام بك الألمانيا. Alexander Sternberg Spur hat uns dann ئەلەکساندەر شترێنبێرگ شپوە ئێمەی بە حەمڕەش ڕەشۆناسان گرنگی لەوەدا بوو کە ئەو کەسێکی سەربەز بوو ئەو پیاوێکی ژیر و بازمون بوو باوەتاکی باشتر کوردێکی نیشتمان پەروەر بوو لەبەر ئەوەش بوو کە ئەلەکساندەر پێشنیازی کرد کەسایەتێکی سەربەخۆی بەم شێوەیە لە نێوانماندا هەبێت لەگەل بەیانە 11 ئادارە ساڵە 1970 لە باشوورێ کوردستانê beşek ji hîviyên wî gencê Bakurî yê di temenê 31 saliyê da pêk dihên û ewberê xwe dide wî beşê welat û hevdîtina li gel serok û rayedarên wê saz dike. هاتە کوردستانیش طبعا پەیوەندی و مقابلاتی هەبوو لەگەڵ خوارێ خۆش بوو بارزانی مقابلاتی هەبووە لەگەڵ مەکتەب سیاسی هەبووە لەگەڵ لایەنەکانی کە هیچ بوو لەو چالاکانەی کە لە باکوور چالاکیە کرد و دۆستایەتێکی باشیشی لەگەڵ ئێمە شۆڕشی ئەیلول و لایەنەکانی تریش هەبوو و هەروەها بەگشتی بیرروباوەری نەتەوەیی بوو کاک حەمڕەش لەبەرەوە احتیمال بە کوردی سووریادا و کوردی عێراقدا و کوردی ئێراندا پەیوەندی لەگەڵ هەموو حیزبەکان هەبوو. مەڵە مستەفا بارزانی نەمر لە جێمووی ئاو و زەیە دەستپێک و داویە سیاسەت و ژیانێ بوو. وی پڕ خواست گێلجان ڕەحمەتی بەرزانی بمینە پێشمەرگە ببینە بەرزانی ڕازی نەبوو. دقوتو ادبريتي شانك هنهاتن ونرجع عيني ونصيحات كربو هرن بخونن اختصاصات خا دوام بكن وخلاص كرشون داجي باش ورنا كردستاني ملت خورا كار بكن
لألمانيا ولقل خانمك خلق أذي ولاتي جيانا هفجينية بيقدينا وجوه هفجينية دوكا جنواحنه پشتی برلین بو باجاروک راتینگین روش آوای آلمانیا مالا خواه دگوهزه لسال 1988 لگل زینب خانم خلق عفرین یا روش آوای کردستانه جیان خواه هف پاردکه و دوکه چو کرکین بناوین گرمین جیندار و سراف هنه. دنافکار سیاسی و روشنبیری دا به کولاوی چنده دکه باف و هفجینه که دلووان به لگل زاروک و مالواتا خواه. تا وقتی بابی من تبیره من بس کنی وید تبیره من و دیلوانی وید تبیره من تم فرق نده که بین زاروکان مزنان یا فقیر زنگین فرق نده که لما بر جاوی من تم میره که کنی مزن بو لسال 1963 اشتیدگه آلمانیا لباجار منشن دیداره گلگل جلال طالبانی هفبیر وانی و دمه بو ساز دکه پاشان هرزو پیوندی لگل کمالای خواندوان کرد لأوروپا KSSE دکه. بوی چندی جرازینابه و دبه اندام پارتی سوسیال دموکرات آلمانیا که هیلاوه یا گشتی جه ایدولوژی همرش رشو جدا بو لیوی ندکاری تاوی وان روتین سیاسی ین مینا پارتین جبه به که بو بیانیان لألمانیا دری وکیری بون. هر وها لگل رک خراوین مافین مروان به بردوامی کار و چالاکیان دومینه و بردوام نزیک شورش ایلول یا باشور بو. همراهش رو بگینه آلمانیا دوی ساله داجی کمالا خاندکاران کرد کواره که درخه ادم اویاکا باندورا همراهش رو بیا. نمازجی سرکی ردکسیون وی کوباره ناوی کوباره هیویا ولید بی سرکی ردکسیون همراهش رو بیا. و او كان حمراش وكو نيوميليش اهربوا لألمانيا تقريبا او فترانا ولا كردي عراق جنبو. دەبێ ئەوە بڵێم ئەو بە درێژایی ساڵاکان لە نێوان 1970 تاک و کۆچی دوایی هاوڕێی کارەکان مابوو. هەمیشە بۆ پرسەکان کراوە بوو. پشتی سرهلدانا بهار سال 1991 لباشور هیوین کردان لبشن دنجی خورد بون. همراش رشو که تاوی دمه دناف تفگره هفبشا پارتین سیاسیین باکور بو لگل کادرین لباکور اسوید حولا یک گرتنا آلی ناکوکی دناف پارتی دموکراتی کردستان ترکیه هین داده ده و لسال 1992 کنگره هفگرتن لحاوینگه ها سرسنک سر به پاریزگه ها دهوکه و دبستن و دبه سروک پارتیه. همچون مخاگاند باشور لبر امرمشت هفته یک چند هوال جلی سیقولیت سر سوریه در واسپن هات. لبر ما بریار دا کم داویا تباخی کنگره یکتی چی بکن. و سروی پیوست بو پارتی دموکراتی کردستان کن اوی ترکیه جه در آفتو بون سالا نودیه کن اوی خودتانی پارتی دموکراتی کردستان بو که اونا کنگره یک خوی آورتا چی بکن که خوب بکاربن حل بکن و پارتی تکفن برو وردا پارتی کنو چی بنا سروی لهر درک اروپا ولید اندامن هر چهار عالیش هاتن کردستان باشر مال سرسنگ او کنگره دامزراندنی چیکر و اولین پارتی لورا بریوی کنگره خواهی آورتا چیکرن حل کرن و امرازین هم تکفن جیگو و جبوک او بوا نمونه که جیوار ناس کرن منابع کر هفگرتن پارتی دموکراتی کردستان. سال کشون دار که او دو سالشون دار کنگره دن چه بو نابع باکور او جبوک جغرافیا دیار بکن. هفگرتن پارتی دموکرات کردستان oluştu. پشتی هفدیتنان پارتی دموکراتی کردستان هفگرتن ها دامزراندن. همراش راشو رولا گرنگ ده اوه یکتیه دالیست. جخوا او لگل یکتیه بو باوریاوی او بو که لکردستان حرکت که کردی بیتنه به ریا اتفاق و هف بندیان یان جی به گروبو کساتین که دکارن لهف بکنو ببن یک دکارا خورتر ببا. که لپیش اوان تنظیمی چخوان هبو لپاشا ورده تفگریان درست کرد تفگر هبو لسوریه اما دیمان مجموعه حزب که کردیان دقل پاکه کنه بون پاکه جواز بوان جاریه که بجیه بود لبان آریکاریا متکرم که او دناوا پارتیه دا
رولێکی بینینە یەکجێ ji rêbaza barzanî dihatin ev dibû bû alîkar ku kesên kadro û alîgirên endamên qedepa kevin jê hez bikin û bêhtir ehmiyetê bidineyî û aliyê din de jî bi kadroyên din re ê ku ne aslê ji serçaviyê qedepê dihatin. Di karwanê xwe yê siyasî da dugma û pirzgirêkên hizirkirina mirovê Kurd li ser pirsên girêdayî doza gel, xak û neteweyê bi dîdevaniya heval û hevbîrên wî Hemreş Reşû dilteng û xemkîn dikir. Hemreş pirtir ji Kurd têşiyan. Kurd pirtir dikaribûn wê bê êşînin ji min pirtir bêşik. Erê ji ber ku camê dixwest karek bike wî zemanî jî kareke ew bû karekî fireh bi ramaneke nû yanî bi ramaneke negirêdayî. Ê nemazê wî zemanîn her wekî min berê got piraniya partiyê me bi ramanê xwe hatibûn girêdan. Ez pir siyasetê acizim. Çima acizim? Bavê min hayatê xwe gî kir bû siyasetê û yanî êwî gî tiş him malbat û him siyaset wî reç giya girîngtir bû. Aqasî tiş siyasetê ra kir û talê nizam mira wekî siyaset wekî xwayînbûn derket mira yanî mira xwayîn derket siyaset. Kek Hemreş ne insanekî kîndar bûn. Kîn pêrat nebû. Cavê me da ê kuştinî zaten hew hevalna ê siyasetê bavê min. Hew ne bavê me berenij me. Herçend ew Kurdê Bakurê Kurdistanê bû, lê mîna gelek kesayetiyên din alîkar û piştevanên mafên Kurdan bûye li her derê û li her cihekê. Tenanet di navendên cîhanî jî da Kurdbûn û hezkirina zimanê Kurdî bû wî li pêşiya her mijareka din dihat. Ew rast e hîbakur bû. Belam zor ji legel şorşê Eylûl îşiye kir. Yani çunka lew kata kêşey şorşê Eylûl ziyatır berçav bû li alema û îhtîmam û an li ber ew hawkariye kir. Cacar hat bû la ême cacar Sofî hêna mesela Rojnamenûsvanî hêna. Hemreş Reşû carekê bi şandeya komeleya xandekarên Kurd ra derê li civînekê li Leningradê a civîna xandekaran li derê Leningrad aniha St. Petersburg. Zimanê Kurdî di programa civînê da tune ye. Zimanên din hene ê werin wergarandin Rûsî wexta werin denkin. Hemreş Reşû dibe nabe illa gerek zimanê Kurdî jî programek hebe. û pir kes jê aciz dibin, razî nabin. Lê Hemreş Reşû zimanê Kurdî dike programê. Sala 1994 Turgut Özalê serokê wê demê Tirkiya bi rêya şêwirmendekê xwe peywendiyê li gel Celal Talabanî dike ku Abdullah Öcalan bû agirbestekê razî bike û li hember jî Tirkiya hinek mafan bide Kurdan li Bakur. Konferansekê rojnamevanî li Biqaዕ li Lubnanê dihête encamdan ku karê pêşiyê li Şama paytextê Sûriyê bû hatibû kirin. Li gel Abdullah Öcalan, Celal Talabanî, Ahmed Türk û Kemal Borkay Hemreş Reşû jî bejdariyê duê kombûnê da dike. Ben o zaman Avrupa'da yaşıyordum bir grup arkadaşla. Hingê ez lê Ewropa dimam, grupek hevalên me dixwast derbasî Başûrê Kurdistanê bibin. Wê demê hatina Tirkiyê bû min qedexe bû, divê em di rêya Şamê ra derbasî Başûr bibin. Em çûn Sûriye û derbas bûn û ji Sûriyê jî derbas bûn qedexe kirin. Her tiştê ji me hatî me kir lê dîsa jî em derbasî Başûr nebûn. Wê demê Celal Talabanî bi baweriya min ji Amerîka vegeriya bû. Em çûn seredana wî. Çend caran me Celal Talabanî dît, hengî dayka Abdullah Öcalan wefat kirbû. Mam Celal pêşniyaz kir em biçin mala wî bû serxweşiyê. Helbet ev edetekê Kurda ye û me got em ê bi hev re herin. Em di wê demê de li ser peywendiyên Kurdan peyvîn. Di wê hevdîtinê de Abdullah Öcalan ji me pirsî. Em agirbestê bidûmînin, me got em lê gel berdewamiya agirbestin. Wî pêşniyar kir û got, ez ê civînek çapameniyê çê bikim û dixwazim dê civîna Mam Celal jî berhev be. Serokên partiyan Hemreş Reşû jî amade be û Kemal Borkay jî hebe. Me pêşniyar pejrand. Me got em dikarin ji raya giştiya cîhanê re
نیشان بدن کو د ناوبرا ما د اتفاق یکیتی پیش دکوه لی لبنان و لی دشت بیقاع جوینه که چاپمنیه چه بو. بریا جوینا چاپمنیه و لی سرناو پارتیه هاپی پلمانتارن و احمد ترک سرای ساکاگ صداد بوتاش اورهان دوغان و خطیب دیجله جهات بون و به صفت سروکاتیا پارتا لیگال یا هاپی احمد ترک تاوی جوینه بو. نبین پسکی او کدا پسکی او پککی دا و دمی پروتکل چی بو. پروتکلی که چند خالی لی نبین پککی او هفگرتن پدکی دا پروتکل چی نبود تنی داخویانیه کی هات دان دوی داخویانه کی کرده دوی داخویانه داشت بیجه اما ام پی کیف خوشن و پشکریه دکن کو ناف حرکت کردی دا نرمایی چیه ببه و او خالین کد پروتکل نبین پسکی و پککی دا تی ام پی رازینه. ده همان ساله دا 1994 سروک پارتیا سوسیالیستا کردستانه کمال بورکای و سروک پارتیا ایدی ناوه و ببو دموکراتی کردستان باکور لسر داخوازیا جمیل اسد برای حافظ اسد سروک سوریه بو هفدیتناوی دچن دمشقه لبه انجام ودگرن. سالا 94 حمرج مرا گو پسمام گو برای حافظ اسد سروک جمهور جمیل اسد بو ام دعوتی لاصقیه کرنه ازو کمال بورکای ام دخوازن هرم ورتجی وره تتبع عربي زاني تي الي كاريا ما بكي مقول والله اما از نايم شون لاصقيه الورشفه كمانو فقريا بيشتكو فقريا مقول تشاوا بو والله ما الهفدو نكر جبركو جميل اسد مرا قوتيه ما حطانها ما الي كاريا هنيك بارتيين كردا كريه يعني ريقستنين كردي اگر هونجي مرا بكن وهونجي يعني اوي يعني بكيف عم بمشن امي تشاوا ام اليكاريه هنيك جديد كان امي جورجي بكن هردو جي قبول نكرن وفقاريان دي وي دمي حمرش وكمال بركات خاصه كردستان عراقي جي جيشن سينوري كردستان عراق الور بوليسين سوري وانا فقراندن ند كاربون هرن درباز ببن پشتی نزدیکی 35 سالان جدور کتن الولات لسال 1998 و چند جارکین کم ین بنهینی و وشارتی در بازی با کربوی حمرش رشو ایدی سروک پارتیا کوی دمی بو که قدغه ترکیه به پاسپورت و ناوه کدن بو ساسکرنا هفدیتنان لگل حوالن خویندناف ولاد دا دچه با کور و پاشان لپایتخت ترکیه لانقره ده گردن. اساسا çok iyi bilmiyorum. براستی پر باش نزانم جبو چه بو و ها خویا بووی ل سروی کلی کولین کربو و د انجام داگه جبوه باوریه کو اگر در حقیقی دا لپرسین ها بجی دم به سردا در باز بویا همراش رشول ترکیه ناوک دن بکارد آنی و جبر وی کی جی چو ترکیه پشتی کو چو ترکیه هات گرتونو بنچاف کرن به قاسی کو دبیرا من دمایا لسر ارکی پارتی نچوبو به ترجیح خوا و دبجی بو کارن خوا چوبو بلدما چوی های مجه هبو مجه را گود گاوا درفت تچه به کساتی یانجی گروپین کو دکاری بو پارتی قزنج بکی هفدیتن آن چه بکه قاسی ده بالا من دمایا دوی واری ده هفدیتن چه کربون وما باسبورت اوي بزماني شكر بس باسبورتك سوخته مجري شكر بو باسبورت سوخته جوبو تركي مالي وادي او جوبو رجبو دانوستاندنين كردايتي اللي قالت كردي ملور دانوستاندني بك. Wir schreiben alle wichtigen deutschen Politiker an. ئێمە دەبێت بۆ هەموو سیاسەتوانانی ناسرای ئەڵمانیا هەموو پارتەکان هەموو سندیکا و کۆمەڵەکان هەروەها هەموو ڕێکخراوەکانی دیکەی بەرگری لە مافی مرۆڤ بنووسین. ئێمە پەنا بۆ کەنیسەکان و وەزارەتەکان دەبین. بەڵام هەروەها پەنا دەبینە لای هاوسەکانمان پەنا دەبینە ئەمریکا، بەریتانیا، فەڕەنسا و ئەو دەوڵەتانی کاریگەری باشیان لەسەر تورکیا هەبوو هەیەە. خاڵێکی زۆر گرنگەوە بوو کە سیاسەتوانێکی ناسرای ئەمریکی وەزیرێکی دەوڵەت لە سەر ڕێگای چوونی تورکیا بوو پەنەمان بردە بەردەم ئەم بەڕێز شاتاکە و پەیوەندیەکی باشمان لەگەڵ دروست کرد. خۆی و کارمەندەکانی گرنتی ئەویان بێمەدا لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ تورکیا قسە دەکەن. دوای هەفتەیەک یاخود هەفتە و نیوێک بوو باش لە یادم نەماوە حەمڕەش ڕەشۆ ئازاد بوو گەڕایەوە. Hamresh Resho
freikam. د سال 1997 دا نشترگریه که پنکریاس بو همراش راشو یه او دمک بو توشی نخوشیه بو ده تای کرن و بو دمک ایشاوی سوک دبه لی تن 5 سالان نخوشی و پنجشیر درفت اندریجه پیدانا کار و جیان بیده ده. وقتی نخوش بود تجار یعنی بیله ندکر ایش هبو ایشیوی هبو من تگوت با وادازم بگرم با وادازم هم دیسنی لند من دبر و دارید یعنی ندگوت نه تم دخواست کیفی خیلی خوش بکه ازارو کن خوش بکه وقتی دید کیفی وانان داد ایویجی دهات یعنی اوی خودم خواسته بو خیلی شاکرم بده رانی اگر که جاره کل اما ما اگر که بزنم بمکی ماسیج حمرش چاو جیانا خو قدان دیش بو مثلا کردی هم يعني ده همو رنگ جیانا خدا تم مثلا کرد و کردستان فکر ویده بو بله وجبوي تشتيجي بر زيان جديد بر ايش جديد وحتى مرنا خوجي جامير نسكن يعني ولو بكنجي دكوتن هرتم شو صات كرن زاتن دغو من شر منو في شيربنشي هر بردوامه كام مزكن روجك يا ازي بشتا جانا از بشتاوي د معرض جانا او من ديشينه د درنگي شوا 27 لسر 28 دسامبر سال 2002 لنخوشخانه یا مالتزه لباجر دویسبورگ یروش آوای آلمانیا همراش راشو جاون خو لدنیای وی دخواست چرخا خو لگوری داخوازن کرد و هیوین کردستان که آزاد تف بگرینه دگیره و لویزگه هاوی داوی لهمان جه دایک بوناوی ده و شارتن یعنی بود 2 سال یعنی من حراش بریم ده باوی من چما یعنی ام مکتب خلاص تکن نکلک مایا ایچ دل مدایا اما یونیورسیتی خلاص تکن دی سنابینن یعنی تب تبیریم من وقتی تشتکی دکم اتندومه اش مباوی خود چی دکم بری بمره بشفکی از و خوچه زینب و زارکد ویوا ام جمعی حاضر بون و شفکی حتی ساعت دیمک ده نیف دو یکان طب وش من كاردك العيادي مجاز برحم أزهر مال سباد أزيسا إن شاء الله ورا جامته از هاتم مال ساعات يك نيف بنيدين دو تنبون يعني يك نيف ودرنا خوشا زينب تلفون كر قبراكة رحمتي بو خدای عمره ویزیو چی بر چند سال ما بان آوا کردستان هزارشی بدیو. War uns immer ein guter شیرەتکارێکی زۆر باش بوو جدی بوو بۆ ئێمە دوای ماوەیەک هاوسەر و کچەکەشیمان ناسی بۆ من ئەسەفێکی زۆر گەورە بوو کە ئەوەندە زوو ئێمەی بەجێهێشت. Mir hat es dann unendlich leid getan, dass er so früh von uns gegangen ist. از دکارم بیشم او دماج به دما ایرو خوشتر بود فداکاری گله فداکاری گله یعنی ندهات بیرامه هم جکیرا بیشم آلکاریش مرد